Kurumjari image powder meng tabiri bakwai punmakpu ahanbada taram noksari ngasigi maroi bapau Manipur Sarkari Cabinet mifam ukrul da pangthokre numitare ni chatharakpa livelihood and income generation training program ngasi loifinkre loinana mungna sanari singi sangdamnaba pangthokre hojik ngasigi mapungoi bapau muklobirase ngasi nungtil Manipur Sarkari Cabinet mifam ukrul district headquarter gi DC office ki conference hall pangthokre Cabinet mifam pangthok tringai mangjona na Chief Minister N Biren pung tarama thoirum tabada ukrul headquarter da thungbaga loina DRDA mini secretariat hall da ukrul amsung Kamjong district ki development working ki matang da review meeting pangthoke loina village authority singa Sirolili festival 2019 ki matang da khanaki masigi tungda community leaders sing CSO sing amadi ADC members sing na punna mifam su pangthoke Review meeting adu da maruina economy amadi sembat sagali basing matang da kumna khanaki district adu da packet pa water supply scheme sing chingai water supply chada kuntra amadi literal water supply sem chaba chada kuntra loire loina na kathil sembat sagat pa mapung phana loire haibagi report thamki khunja singi makai digi singi awat pa lei haina pokalaki masing matang da Chief Minister makai digi deforestation leibadagi singi awaba mayukna rakibani Semgat sagat pagi makai da CSO sing community leaders sing na sarkar da mapung power cooperation pibinaba apil tauke CSO sing makai digi Chief Minister da memorandum ama pisin ki memorandum adu da mapung oina lambi thong amadi atai semat sagat pinabagi wapum yawi hairi district da paikal level development sing se development program sing si district to the labor praja sing kari kari tauri gi si khangda basu lai adagi district ki officer sing lasu pregi magi momentum do kharat hengda ba madam sana loigada bada loida ba khota ba hek tawba du gumba aduna aikoina nahamuk lakpada su koi review meeting amadi tawe adugi matu ina handak si second year suruk bagi kari kari progress dai kramai tawre haidana Madugi department mayam ki packet pani ji mayam na ubi kare imphal khata saukhat pa yaroi ukrul khata saukhat pa yaroi whole Manipur ki leiba desi ukrul si jo samana saukhat pa ki level ma da porok na baida whole part Manipur ki leiba desi khudimak samana saukhat an bagi adugi padan interaction program lore matung nungtil pung ahumlom tab da cabinet mifam pangthoki Chief Minister Birena chair lokhiba cabinet mifam aduda sarugya khiba minister singdi K Syam TH Syam Kumar TH Radhe Syam Kayasi V Ankalyani Hari cabinet mifam aduda sarugya khida minister Singh NPP ki minister ahum yauna deputy chief minister Jay Kumar health minister L Jayant Kumar sports minister Latpao Hokibni amadi BJP ki social welfare minister Nemcha Kipke works minister TH Biswajit amadi NPF ki PSED minister Diko ni Hari So, we follow the logi beto. Ose apai kanoi matung ni class 10 oi kita mana wa. Adu kita abdi mangai tarani kita na ho na apai na cabinet na class 8 logi beto one time na adu maswa relax to ya. Right. Apai di number 1 serve service to then connect mayang connect to tongan jaga sala then sacrifice. Adu ki panam na lag now we are serving people of Ukrul. We have come to serve. Then we are connecting to them. Then we'll sacrifice whatever we can. Harau tayam laba Idul Fitr gi thorum lakpada Manipur gi miyam thoidukna Muslim isilinaw singda Manipur gi Chief Minister N Birena yaipa paujil piragle Chief Minister gi paujil da Idul Fitr Islam singi charahen bi senglaba Ramzan thal loishin ba adu khangali Muslim singna chara henba loisin bagi thorum pangthok pada natna Ramzan loisin lakpada Quran ahan boina puthok pibagi damak amadi Allah na makoi khudingbu chahen tha asida
इसा इसाबु लाक्सिन जनबगी थौना पीबगी तब अल्लाहबु थागली हादुना मणिपुर की मियाम योफमदा चीफ मिनिस्टर ना ईद मुबारक हादुना मणिपुर मियामबु याइबा पाउजल पिरकली ngasi Tenopal district ki manung chana leiba Kwatha village da wildlife division forest department Manipur amadi integrated rural development and educational organization Manipur ani na punna sinduna integrated development of wildlife habitat 2018-19 Ministry of Environment Forest and Climate Change Government of India ki media makhada Kwatha ki community holder Mamang Thagi Tangpuni Pandagi, however, Nimitari Nichupna, Chatarapa Livelihood and Income Generation Training Program on Pigari Ngasi Roshin Kray. Ngasi Roshin Bagi Tormadu Sri Anurag Bajpai, IFS Additional Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife and Environment, Department of Forest, Government of Manipur, Waikom Ramabai, Divisional Forest Officer, Wildlife Department of Forest, Government of Manipur, KH Ibodhem, Range Forest Officer, Wildlife, More, Dr. NG Devakarna, Project Coordinator, IRDEO na Maru Abimyoy Singh Oina Sarugaki. Training asida Sarugaki ba Nupi Kun Tarukta O Macha Amam Yentoki, Loina, Kwatha Matak Lekai Self Help Group Amadi Kwatha Makha Lekai Self Help Group Su Sem Kray. Ngasi ki thoramadu da Sri Anurag Bajpai IFS na phongdokibada ngasi piriba ok macha sing asi ningthi na yoktuna senmilon phagatna ba honasi haiki loinana umang wamang sa utche na singba jiba panba sing ningthi na yokatuna thamsi haiki thoramadu ki saru ama oina training aduda saru yariba singda certificate singsu yentoki Directorate of Environment ki Deputy Director Dr. T Brajakumar Haikre Ngayhak ki climate change lakpa khangsa hekta saba khanging hekta ingba asigba aying asa ki khenar pasina ekoi lo singubada akai bakaya piri lobukta til tasilai lo ubayarakte hainangasi Institute of Cooperative Management lampel pana sinduna Institute asi conference hall the pangthok kiba nomi oiba outreach workshop on climate change making Faying a model carbon positive eco village autopik tharamda guest of honor in the Saruyarduna Brajakumar Haikibani Mahad Makha Tarduna Manipur Sarkar ki Environment Department ki initiative Makha the climate change na orative amadi kam donu thenagata ki having matang the Faying the model project ama pakali haiki model project asi tongan tongan ba component kun matwai pulga Faying the Lariba Praja Singh livelihood oina economic pagana packet pani haiba component asida forest conservation water resource department agriculture department chimbakaya yauri project asina Faying Praja Singh da food processing chengum thabagi amadi atayati agriculture ga mari leinaba sing kananaba phangungaba packet project ni haiki National Social Assistance Program NSAP gi makhada Annapurna card paiba singi cheng gentokpagi thorum among asi Kaksing Municipal Council Complex taliba District Social Welfare Office da pangthokre Kaksing District ki Kaksing amasung Wagai Assembly Constituency ki manung daliba Annapurna card paiba singi cheng gentokpagi thorum aduda Nelentang Telian IAS DC Kaksing na athumitu Naram Sanjit Kumar Chairperson Kaksing Municipal Council na Thormapu KSH Jaljit Vice Chairperson amasung A Kamesor District Social Welfare Officer Kaksing Anina Akanama Mitung Singh oina sarugyaki District Social Welfare Officer Kaksing A Kamesor Hai Minister Nemcha ki Biana Thawai Hakchang Yauna Honabi Badagi Kumja Lising Tara Nithuigi August Thadagi Matam Sang Cheng Yenba Asi Leproba Tungda Annapurna gi Cheng Asi ing lising Taranipan October dagi ing lising Taramapan gi March Paubagi oina Yentopa amuk horakpani Matam Sangna Yeludrabasu Makha Tarakpadadi Tha Taruk Taruki oina beneficiary da Cheng Asi Pangan ba horagani All Age Pension Scheme gi Pension di
फंगजद्रबा अदुमपु पेंशन दी पीबा यारबा अहल सिंगदा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अन्नपूर्णा की कार्ड साधुना था अमद चेंग किलोग्राम तरा तरा फंगनबा पांदमदा पाखलिबा अन्नपूर्णा स्कीम नी चये नबखर लेबदगी स्कीम मसिगी चेंग असी मणिपुर लेगा की सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमचा किपगेना कन्ना होना बिदुना मिनिस्ट्री दा तकनरुबदगी अन्नपूर्णा स्कीम की चेंग असी अमुक हन्ना येन बहरपनी हाइना ए कामेश्वर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर कक्सिंगना मखा तानसु फोंदोके नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर की नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये मखा द पीच एंड डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर क्लब लांगाथेल सिंद्र फ्री मेंटल हेल्थ कैंप अमंगसी लांगाथेल कांगजीबुंग पांगथोक्रे ngasi कैंप असी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एंजाइटी डिप्रेशन schizophrenia obsessive compulsive disorder mood disorder dementia mental retardation alcohol dependence syndrome opioid dependence syndrome and asina chingba kaya gi matangda senior psychiatrist Dr. Hobizam Angumacha NMHP gi state nodal officer Dr. A Ranita Devi DMHP Chandel gi district nodal officer psychiatrist Dr. KH Robindra Nalayanki मधुदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिक सोशल वर्कर सिंह अमदी साइकियाट्रिक नर्स सिंह सु सरुक याबग लोयना पेशेंट सिंह द ट्रीटमेंट अमदी काउंसलिंग पीकी तरमदुदा पेशेंट सिंह द हिदा लांगतक सु लेमना पीकी कैंप बदुदा लांगथेल फुंद्रई अमदी अकोयबदी अपुनबा मियोय चाम कुंथारम लायकी हाइरी ngasi hauna forest department na air cargo da purakpa kwa mana singi chapchan tax longna bagi thabak packet pa hokre ngasi impal international airport ta purakpa kwa mana sing amamam to oina masing thiduna lopom thokpa tax chapchan longna ba ngasi thabak hokre niyom gi matung ina kwa mana amada paisa tara tax lori hairiba si mamang dadi चौरक्पा अमदा लौरमी अदुबु मतम खरा लेपलुरबा तुंगदा हाइरिबा टैक्स असि चपचाना चेनदना लौरनबा थबक असि पाइखनबा ऑर्डर थोकपदगी थबक असि चथबनी हाइना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के डिप्यूटी रेंजर एल बोर कुमार नगसी पाउमिसिंग द पुंदोखरे नोमदा चौराना क्वा मना बास्केट याखैदगी हुंफु फावबा नुतिगी मणिपुर पुसिलाई बास्केट अमदा क्वा मना मसिंग लिसिंग निपान चाटे लोम यावी हाइबासी बास्केट अमगा मानदबना चप चाब मसिंग खंगदोकनबा मसिंग थिबि थबासी चथबनि हाइना मानो मखा ताखी पनबेयाई होकिवा एप्रिल की तांग 10 दा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर ना क्वा मना असी फॉरेस्ट प्रोडक्ट नति हाइना राय ताखिवा लेखरे ऑनरेबल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ना ऑर्डर म थोए royalty collection tawuna adugi matungina ikoi tawuni ngasi degi howuni nan makidi lepure masi henjanbe award pa leina bedegi tangdamang ma khangaga masingji thiraga tawrajena akoi ngasi degi howuni tha ama chuna chathagadaba anti malaria observance Churchandpur district की इंडो बर्मा बॉर्डर दा खुंडाबा बेयांग प्राइमरी हेल्थ सेंटर दा चलिबा थासी तांग अमदगी हौगुक्तुना चथरी थरमसी नेशनल हेल्थ मिशन एंड नेशनल बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ये मखा दा पांगथोकपनी थरमदु सिंहा की एसडीओ जेमसन हांगसिंगना अथोय मिथुंग ओइदन हौतोखी अथोय मिथुंग वारोदा जेमसन हांगसिंगना मलेरिया की चपचाव वैक्सीन लेते हरदुना मियामना मिकुप नौम सिंगना मलेरिया नारे चिंगनरबदी ngana diagnosis tawduna mapung phana laingnaba haiki manu makha taradunam miyamna malaria ngakthuna honabada medical staff singbu mating pinabasu haiki zero malaria starts with me haiba team the awareness campaign ki saruk ama oina mairoi sing खुलगी अहन सिंह शिव सिंह अमदी मियाम यावना सरुक याबा रैली अमसु चटकी कक्सिंग रनर्स सिंधुना वर्ल्ड वार 2 मेमोरियल रन की सेकंड एडिशन चटलिबा चही असगी सेप्टेम्बर 9 दा पांगतुक लगनी हाइना मेमोरियल रन असगी डायरेक्टर नावरेम रंजित रिटायर्ड कर्नल ना ऑफिसर एनंगा सिलॉथोक्रे District Sports Association DSA Kaksing Ground Pangtopa Pamusing Unaba Amada Second Edition World War II Memorial Run 2019 की Director Naurem Ranjana Hai
मालेम की अनिसुब लांजाव द कक्चिंग की DSA ग्राउंड असी सप्लाई पॉइंट ओइना लेरंबा मफम अमनी मफम असिदा अनिसुब लांजाव निंगसिंग लमजेल की अनिसुब एडिशन की मेन वेन्यू ओइगनी मियाम के चौब टेंगमांग यावदना लमजेल असी पांगथोकपा ngamloidobna मियामना लमजेल असीदम अचौब मतेंग पांगबियु मालेम की मफम कयादगी लमजेल सिंग लाकदबना सही असिगी सेप्टेम्बर 9 अमसुंग मसिगी ममांग मतुंगदा लमदम असिदा लेरिबा लुप कुदिंग मकना बन अमदि जनरल स्ट्राइक नचिंगबा अमत तौबिदनबसु मियाम की पुंग चिंगसिलखी ngasigi paumisinga unaba aduda kaksin runners ki president moirangtim sarjit advisor y Ashok Kumar atei thopuba sing amadi member sing su saru yakhi second edition Kaksing World War II memorial run last year akoi September tauki adu hanaki 2019 gi si akoi na 8 September Sunday numisida taujadana lepnare masi ngasigi 4 June sida koina officially announce tawre asiguma run asi successful oinana ba praja mayang gi mateng pamjai praja gi mateng yaudana karisung ngamba thabuk nate koina tawjirba mayam asi sahi asigi April ki chechat kunanga gi ahin nongyai da sakhang daba singna sugunu da leiba Saint Joseph Higher Secondary School bu mai thadok lambaga mari lenana Cookie Students Organization KSO Gunpi Block Executive Member Tara Housing Judicial Custody the Lady Basi Tasiki Chet Taru Power Munda condition Amat Yogan Tador Tarabadi Chet Taruki Ahin Nongai Taret Ahin Nongai Pauba Pung Kunmari Manipur Pumba Ban Torgani Haina Cookie Students Organization General Headquarters of Hudokray Nasi Cookie in the Labor Myro Look Asigi Office the Pangtok Pau Gimipam Amada Myro Look Asigi Secretary Information David Nahai KSO की Central Executive Council की meeting अमा नसी फमदुना housing judicial custody दा लेनिबा KSO गुनपी block की executive member तरा असी condition अमत यावदन थादोर कदबनी हाइपो वारे लौरे वारे बसी की मतुंग इना लालिबा चेचत तरुक फाव की मनुदा थादोर तब तारबदी मायरो लुप असिना चेचत तरुक की अहिंग नोंग्याई दगी चेचत तरेत की अहिंग नोंग्याई फावबा मणिपुर पुंबा पुंग कुनमरी की बन चथरगनी हाइकी माला मखातान हाइकी बदा चाही असिगी मेगी चेचत तरा तरुकता गुनपी ब्लॉक की एग्जीक्यूटिव मेंबर खरा ना स्कूल मई थाबगा मरी लेना कक्सिंगी एसपी न फादन पोकी मसिग मतुंग निमित तरा नि चुपना वांग पाउंग चटबदा स्कूल मई थाबगा बगमरी लेनबा हिरम अमत फंगबा ngam लोइना ता अदुमकी चेचत कुंतरुकता कोर्ट पुथोरकी कोर्ट की वायल मतुंगिना निमित तरा मरीनी अमगा जुडिशियल कस्टडी रिमांड लोथन की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स नसी स्कूल मई थाबगी थोदोक असि करिगुंबा हिरम अमतदा मरी लेनदे हाइबसी ओइरपिबा फिवमसिना खंगमंगमले KSO गुनपी ब्लॉक की एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह असिदा मराल सिजन बासी KSO जनरल हेडक्वार्टर नि याबंगमलो हाइकी मंगारक सुबा ओइना सोशल रिफॉर्मेशन कमिटी वाइखोंग सिंधुना हियांगलम अमदी सुगुनु केंद्र की मनुंग दगी हंदकता पोलाउटो किबा मणिपुर बोर्ड अमदी काउंसिल लोबा क्लास 10 अमदी 12 की एग्जाम दा पोजीशन पलक्रबा अमदी फर्स्ट डिवीजन दा माइ पलक्रबा माहिरु सिंबु तराम ओकपगलोना अचंबा खुदोल पोचिंग पिदुना पुन थगतपगी थरम अमंगसी वाइखोंग लाइमनाई मेटै संगलेन दा पांथोकरे Council of Higher Secondary Education Manipur Loba Class 12 की Arts Stream दा Manipur Pumba की ओइना अहानबा पोजीशन फंगलक क्रबा वांगु दगी ओइना बर्लिन अमदी साइंस स्ट्रीम दा तरामरिसुबा पोजीशन फंगलक क्रबा सुगनु बाजार दगी थोंगाम थोइथोइबा यावना माइरोइ सिंबु तराम ओपगी थोरम अदुदा वाइखोंग जिला परिषद की मेंबर CH इंद्रजित अथोबि मिटुंग वाइखोंग ग्राम पंचायत की प्रधान W ब्रोजेन अमदी 39 AR वाइखोंग पोस्ट की सुबेदार CS कंधारी ना अखनब मिठुंगलेन ओइना सरुया के टेलरिंग EDP 2018-19 एम्ब्रॉयडरी EDP 2018-19 हाउसिंग 2016-17 चीफ मिनिस्टर की लाइंग सेल 2017-18 इरिगेशन पंप सेट EDP 2016-17 Gottery EDP 2018-19 Silk Yarn Reeling EDP 2018-19 Scheme Singasi Kudong Chaba Panglagadaba Semdoklaba Beneficiary Single List Pongle Haina Director Minority Affairs Government of Manipur Cherol Amahiri
खनगलबा बेनिफिशियरी लिस्ट अदु Minority Affairs OBC and SC Manipur की notice board तक खंगब यागनी नत्रगा Directorate असगी website www.manipurminority.gov.in दगी खंगब यागनी है नसु चरोलसन मखातारी इंग लिसिंग नितार निपान तारमापंगी प्री मैट्रिक OBC पोस्ट मैट्रिक OBC की फर्स्ट फेज अमदी EBC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की खनगलबा महिला सिंगल लिस्ट पोंगले हाइना डायरेक्टर OBC एंड SC गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की चरोल अमन हाइरी लिस्ट असी डायरेक्टरेट असगी वेबसाइट www.manipurobcsc.gov.in दगिसु फंगलगनी अकुपा मरोल ऑफिस आवर मतमदा स्कीम ऑफिसर OBC एंड SC दा कांटेक्ट तोनबसु चरोलसिन हाइरी Democratic Students Alliance of Manipur Desamna All Manipur Mukna Association Amaga Kusum Narga Sinduna Apunba Manipuri Mukna Sanori Singh Sangdam Nabangasi Impalgi Mapal Kangze Bunda Pangtokre Tarmaduda Zenit Academy Sangai Progi Director Dr. Soraisam Manaukton Atu Mitung All Manipur Mukna Association Working President Arun Kumar Thangjim Akana Mitung Amadi Desamgi President Salam Akash Tormapu Ena Saruyaki Ngasigi Torom Asi Manipur indigenous games ngasi Agola Liba Mahiru Sinda Ladiki Syllabus Tenava Kakin Mahutta Masana Sing Asi Henakumna Kangnaba Muna Kanzi Masana Si Sakot Hana Pandamda Pangtok Pani Desamgi Games and Sports Secretary Notomum Toytoina Fondorali Masigi Labor indigenous games ngasi Kandavaya they have you Wakalonda the Mina Masi Heaven Mishina Hongomoina Sina Heaven Masana Prime Minister Narendra Modi की कैबिनेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ओइना यावरिबा एस जयशंकर गुजरात की राज्यसभा की मेंबर ओइना खलक पयाई हाइरी अंदर पांगथोक की बाद लोकसभा मिकलदा गुजरात की सीट 69 बीजेपी न फंकी बनी हानगी फॉरेन सेक्रेटरी ओरंबा जयशंकर पटेल असी थातर की मनुंदा एमपी अमा ओगेदबनी हौजिति महाक एमपी अमा ओइदिबनी महाकमानना कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर रामविलास पासवान सु थातर की मनुंदा एमपीएम ओगेदबनी पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति LJP बिहार सीट मंगा फंगम खरे जयशंकर ना सुषमा स्वराज ना पाइनबा पोर्टफोलियो अदु पाइरपनी स्वराज मसामक हेल्थ ग्राउंड कैंडिडेट अमा ओगेदबनी यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ना टूरिज्म मिनिस्ट्री चार्ज लो की बगलोइना होकिवा चाही मंगादा पाइखत लमख्रब थबक सिंह कुमांग चौकसिनबा होनगनी हाइकी मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड रीजन बसु लमकोइबा सिंगी पुनुंग सिंगसिनबा संगठकनी हाइकी मध्य प्रदेश की दामो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी कारकिबा बीजेपी MP अमदी मणिपुर की पार्टी इंचार्ज ओइबा मिनिस्टर पटेल ना मखाताना हाइकीबदा इंसर्जेंसी न पालेबा नॉर्थ ईस्ट लमकोइबा सिंगी पुनुंग सिंगसिनबा टूरिज्म की हेने कुदुंग चाबा सिंग फानबा थबक पैकेट कनै मान बोट कारक लिबमफम अदुगिदी करी थौ पैकेट कदगे हैना हंगबा वांगी पाकुम ओइना मिनिस्टर पटेल हाकी महाकी थबकती लेबाकी इंटरेस्ट तौबनी मरनागी नत्रग अकर मफम अमगी हाइबलाइटे दामो डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर ओरिबा दामो असि लीरबा टाउन अमनी बुंदेलखंड रीजन असेसु ममांगैदा साखिबा लाइसेंस कया कोनुंग कया लैबा लमकोइबा सिंगना पामलिबा मफमनी हायदुना नॉर्थ ईस्ट असेसु अचौबा अमदी यामना फजबा मफम अमसुनी हाइकी हौजिक अरोइबदा मरोइबा पाउ अमु हना पेजरी मणिपुर सरकारी कैबिनेट मिफम उखरुल पांगथोक्रे नुमितरेनी जथरकपा लाइवलीहुड एंड इनकम जनरेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम ngasi losinkhre loinana mukna sanari singi sangdamnaba pangthokre ngasi gi damoktadi image paudam bijo matang asu losinjari miham babu kana khurumjari